Channel leyi kulukumba misava hinkwayo ku hundza ti-channel hinkwato leti nga kona hi ri na ku tlula 124,000 wa ti-subscribers hi kha hi khensa ka tona hi khensa na vanhu lava va nga timembara ka channel. Presenter ya kona i G1 Solimakamo aka camera tanihi ntolovelo hi na Timothy Jara ka Miyambo Surgeon Rikhotso va kona kwala ku ta hi nyika swiviko. Surgeon kombela mixava ta vayingiseli. Riperile ka vayingiseri hinkwavo va channel ya G1 kwalaha va nga koho hi losile. Milandzu ya tiko Surgeon. Weekly Crime Report eka G1 Solimakamo channel. Inkomo G1, hey, hi vuya hi sungula lembe hi migingiriko leyi vonaka ku yi hlayile swinene. Maphorisa ya Ritavi yi le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku loko wa xinuna wa malembe ya 22 hi vukhale a ta va a kumeke a hundze emisaveni leyi a le Phephana. Lexi nga humelela ku maphorisa ya vitaniwile endzhaku loko mutswari a ta va a kume ntsumbu wa jaha endzeni ka yindlu. Loko maphorisa ya fika ya sungule ku endla vulavisisi lava nga fika va kuma ku lowa jaha i tikomba a lo tlimbiwa ku kondza a hundza emisaveni ku a swi tikomba ingaku i haleke enkolweni. Kambe ku pfuriwe nandzu wa ku dlaya va ehleketeleriwa a va sikhomiwa ka nkarhi wa sweswi la komberiwa ku mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko ku va a tihlanganisa na maphorisa ya Ritavi. Vulavisisi bya ha ri ku yeni emahlweni aka mhangu yo yaleyo. Kasi maphorisa ya Giyani wona yi le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku loko wa xinuna wa malembe ya 36 hi vukhale a ta va a kumeke a hundze emisaveni aka Gongongo a handlenyana ka Giyani. Ku ya hi swiviko va ndyangu va fike va hlamala loko va pfula rivanti va kuma ku na jaha ra malembe ya 36 hi vukhale loyi a nga ku cikinyeni hi ntambu. Ku pfuriwe nandzu la vulavisisi byi nga ku yena emahlweni kambe mimbuyelo ya vulavisisi byo ka xivangelo xa rifu byi ta nyikiwa va ndyangu. Loko a ri Giyani nakambe maphorisa ya Giyani ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka kumeka ka ntsumbu wa xinuna wa malembe ya 43 hi vukhale leyi a xikarhi ka le ka N'wamarhanga na le ka Dzumeri. Ku ya hi swiviko munhu loyi a tivekaka a ri muhlampfa kambe a ri ku laviweni masikunyana endzhaku laha a nga kumeka a hundze emisaveni naswona ntsumbu wa yena wu karhi wu cikinya hi ntambu. Vulavisisi nakona byi le ku yeni emahlweni aka mhangu yo yaleyo. Kasi nakambe loko a ha ri a Giyani maphorisa ya Giyani wona ya endla vulavisisi endzhaku loko leyi aka Makhuva a handlenyana ka Giyani vaakatiko va ta va ya hatlana na ntsumbu wa munhu wa xinuna lowu a wu tikomba wu ri agangeni a tlhelo ka nambu. Maphorisa ya vitaniwile a ku fikeni ka voho lava nga fika va kuma ntsumbu walowo wa munhu loyi a tiveka ku u mangariwe ku i lahlekile a tiveka ku hi Rida Mathebula wa ku tshama kwalaya aka Makhuva. I munhu loyi a tiveka a hanya a ri na swiphiqo swa miehleketo kambe ku pfuriwe nandzu la ku ehleketeleriwaka leswaku a nga va a khukhuriwe hi mati. Vulavisisi byi le ku yeni emahlweni aka mhangu yo yaleyo. Kasi maphorisa ya ka Mkwakwayila wona ya endla vulavisisi endzhaku loko wa xinuna wa malembe ya 18 hi vukhale a ta va a kumeke a lovile a ri endzeni ka yindlu. Ku ya hi swiviko malume va nghena endzeni ka yindlu loko va langusa ntukulu va kuma ku i le ku hefemuleni kambe a nga koti ku vulavula. Kasi kwala tlhelo ka yena ku kumeke ku na khebulu ya gezi laha ku ehleketeleriwa ku a nga va a lo biwa hi gezi leswi nga endlaku ku kumbexana swi hetelela swi koxa vutomi bya vona bya mufi. Kasi mhangu yo hetelela yi humelelele a Lulekani a handlenyana ka Phalabura aka ndhawu leyi tivekaka hi le Humulani. Mutswari laha i suka a famba a vhakache kona kumbe a vhakachele muhlekisani wa yena kambe loko a vuya hi siku leri tlhandlamaku i kume kun'wana i le ku rileni swinene laha a nga fika a sungula ku konanisa ku nga va ku endleke yini kambe swi ya kumeka kun'wana yaloye wa malembe ya 14 hi vukhale i pfinyiwile hi muehleketeleriwa loyi a nga tivekiki laha swi va ku swi ri karhi swi vava swinene ngopfungopfu loko vana va sala va pfinyiwa loko vatswari va nga ri kona. Hi leswi a hi khomele vahlaleri va channel ya G1 swona ka madyambu ya siku ra namuntlha. A khensa swinene Surgeon Rikhotso aka camera a ri na Timothy Miyambo. Swiviko swa maphorisa mi nga hamba mi swi kuma kwala aka channel leyiwani hi swi create na folder ya swona kumbexana leswi va swi vitanaka ku i playlist yi nga thyiwa ku ri current affairs. So loko mi lava swiviko swa maphorisa na leswi nga tshama swi va kona khale mi nga landzelela kwalano. Inkomu. Ntokoto Studios.